khethiwe nathi bekufanele ukuthi sihloniphe abaculi ababamba iqhaza ku-competition sibanikeze indawo yabo yingakho lapha ku-competition bebedlala ngamavoti abo uqala ku-number 30 kumenyezelo kuthiwa obe u-number 30 uthola amavoti awu-30 angene esibanibani angene stage no 29 no 27 no 26 kanjalo kwaze kwafika ku-number 1 bekungenzeka kanjani ukuthi kuqhamuka omunye umuntu phakathi nalowo msebenzi. Okay, yena ube nayo idea Umthandeni ukuthi uzowenzani nokuthi ungena ngasikhathi sini and mhlawumbe akazange achaza ukuthi mhlawumbe nginenkinga ngifele because kuyenzeka sometimes uma umuntu ukuthi mhlawumbe usuka kwenye event siyabazi abantu bama event esuke kwenye event ekwenye mhlawumbe bese banenkinga endleleni. Iqiniso lokuthi engakashaya 7 uze ngiyokufonelwa Umthandeni wangatholakala ifonini. Okay. Kwase kufonelwa imanager yakho uMasondo. Wathi uMasondo seyangena stadium kodwa Umthandeni umshiye ude. Okay. Sasho ukuthi siyacela ukuthi uphuthume ngoba uyazi ukuthi isikhathi sakho 7. Uthe umshiya udela la eThekwini. Kwa usho njalo amazwi akhe. Washaya 7 ukuthi ngenhlanhla uNkulunkulu angazi usizile ukuthi yonke le yanto ihambe ngesikhathi. Ngazi ukuthi akuvambile emcimbini. Kube nama delays kube nani. Kodwa lapha uNkulunkulu usizile ukuthi yonke into yenzeke ngesikhathi and abantu mase kushaya isikhathi sabo ngikhumbula kahle ukuthi bengiphenika uChatha kufanele azongena ngibona sekusondela isikhathi sakhe ngaze ngamfonela ngathi ngiyacela bhuti ngicela ungangoneli ngibone ngathi khamba kahle kwawukuthi mina bengi-early kakhulu kunaye wathi ngiyangena ngicela buka isikhathi sami sekashaya ngisabelo 15 minutes kanti bengenzela ukuthi nami ngishoshe ngimphuthumise singakashaya isikhathi sakhe ethe ngena vele usela vele ngesikhathi sakhe ngoba bese vele siyiphenikela indaba yesikhathi ngoba lapha emabhedi besinqonyela ugayi kaTiki kuthiwa bayaziwa abantu bamaskani baba nama delays so siyacela ukuthi ukuze siphinde sinivumele ngelinye ilanga sicela nenze ngendlela obevunyelwana ngayo ngibuyeleke ekufoneleni Umthandeni wathi uMasondo uyangena washaya u7 bese shayela u7 afonela Umthandeni noMasondo ingcingo bangayibamba sidala babuya o-stage manager ebebekhona beza kithina bazobika ukuthi sebenenkinga kanje Umthandeni bese kusele yena yedwa ukuze iqale i-top date banenkinga ngoba sivumelene ukuthi ngeke kungene umuntu phakathi ne-top date so kuzokwenziwa njani njengoba Umthandeni engaqhamuki ngabe sengicela ukuthi bacela uDJ Zayizo bekuyena obe-DJ asidlalele iset yakhe ewu-20 minutes ukuze sizame ukuthi siyamthola yini kulo 20 minutes yadlala iset yaze phela Umthandeni noMasondo bengibambile abayiphenduli. Okay, just to be clear, nathi siyazama manje ukumthola asimtholi because simcelile naye ukuthi abe khona wavuma and yonke into ibihamba kahle but sesekufanele singene emoyeni asisamtholi kodwa kulokho ke ngiyengezwa isikhalo mhlambe kuyena ubhuti Umthandeni nabalandeli bakhe bathi kunale nkolelo yokuthi njengomsakazo yena kuningi ukufile ngazuthi uyavinjwa o uyavaleleka okadlalwa njengabanye abaculi bamaskandi ubone ngathi mhlawumbe khona into obona njengabalandeli babone ngathi khona izathu ezenza ukuthi ningamniki leyo you know mhlawumbe ngicela ubambe kanjalo ukuze siwuphendule sesiqedile ukuthi kwenzakaleni imvakalo okay all right yes ngicela ukuthi sibuyele kulo mbuzo ngoba ubalulekile yebo so uma ngayibamba ingcingo phela lo 20 minutes sase siba ne-meeting ngoba bekukhona abantu bebelokhu bemncengela ukuthi akalinge sase siba ne-meeting engakafiki la sase siba ne-meeting ukuthi senze njani siyaqala i-top 30 sizomfaka phakathi sizokwenza njani savumelana ukuthi ipolicy emadolobheni besihlanganisile ithi ngeke kungene umuntu phakathi ne-competition ngakho siyacela masize savumelana ukuthi siyayiqala njengoba engayibamba ingcingo akekho umuntu ozongena phakathi nayo asiqhubeke nisesoxolisa kuyena ukuthi hayi ngoba mfowethu awusigcinanga isikhathi hayi ungakhululeka siyabona sakho kwampela iyaqala i-competition sesi mhlawumbe bese silate ke manje ngo 40 minutes ekuthenini iqala i-competition yaqala i-competition kwadlala u30 kwadlala u29 kwadlala u28 ngo27 obesedlala okay so ngiye ngabona stage manager naye before ngoba uthi sisazobuyela kulombuzo lo ukuthi ubone ngazi ukuthi akanikwa ifairness ngibona stage manager kufika yena kuqala kuyena kwasikulandela wena leyo video angazi noma isabalalile ku social kodwa ngeke ngayibona stage manager yena ubethini kuyena okay mhlambe kuqala asikhuluma ukuthi waseyangena wafika Umthandeni beza bazosho ukuthi sefike Umthandeni sesithumela ithimba lethu lo-mother of all sathi sicela bayokhuluma naye ukuthi ngoba akasakwazanga ukuthi agcine isikhathi siyacela bandla sicela ukuthi akhululeke labo imali bese simkhokhele e-deposit imali besiqashe ngayo sathi kulungile kunenkinga sikhuluma indaba yemali siyacela benze ngathi bayezwa baphuma baye emntweni kwavunyelwana ukuthi siyacela ukuthi
but Sungahamba ngoba sesiyayiqala i-competition siyacela ukuthi ungangeni. U-stage manager wethu elinye iphutha elenzekile kithi besazi futhi ukuthi umcimbi unezitha eziningi ebezingawufisa ukuthi ube impumelelo, kanti i-stage lesiya siyinhliziyo yomcimbi. I-stage siyinhliziyo yomcimbi, kumele wenze isiqiniseko sokuthi abantu abalapha abantu abathembayo inhliziyo yakho. U-stage manager wethu besimcelile ukuthi sicela ukuthi asibhekele laba abanye u-stage manager futhi abe umain stage manager, ube nenkinga bengiphuthumise egoli i-Saturday ntambama. Kodwa ukuthi sangaba naye manje umuntu oyiso lapha e-stage ozokwazi ukuthi abheke bonke ngoba laba abanye u-stage manager bekungabafana abancane. Sithi sicela ukuthi asibhekele bona. Sahluleka-ke lapho, saqhubeka-ke sasebenza ngokwethemba uNkulunkulu ukuthi mhlawumbe uzoba nathi kungonakala. Emva kwalokho sibese sihlakazeka-ke iqhubeka i-competition. Emva kokuthi sikhunyiwe naye, thina ngokwethu sitshela Umthandeni uzwile uhambile njengoba sivumelene ukuthi uhambile. Kanti Umthandeni ukhuluma emva kwalokho sesihambile sesihlukene, ukwazile ukuhlangana no-stage manager ukuthi uncushele omunye umfana nje omncane esingazi ukuthi ube nenhloso nami noma mhlawumbe beyiplanele ngazi ushuthi wamshushumbisa nalo umtshelile ukuthi akangene lapha ngoba kuthiwa ufika DJ wafika no DJ kaMthandeni basusa u DJ wethu wathi uphuthumisa nangu Umthandeni noma ngifuna ingoma eyodwa ungena kaMthandeni lokho stage onye kase saburuka lapho siburuke-ke lo buruke kanjalo khona la izokala khona futhi ukuthi vulani mic nina Ethuke lapha. So wena umuzwe nina nibone nini ususa stage? Bengile ku VIP indaba zokudla ngezo siburuke nathi hayi bona ukubulukwa e-stage kwenzakalani ngoba sekuyi-competition, kwi-competition ayikho umbuluko akho mfulo kwi-competition obebuluka base bakutshela ukuthi nangu uyaburuka e-stage. Ngabuka e-stage bengikhona ukuba ngempela ngabona ukuthi uyena obuluka. Ngagijima ngaya backstage ngoba bekukude stage, ngabiza u-DJ wethu ebesimqashile ngathi ngicela ucime lo yasibuluke ngoba sekuyi-competition manje abengavumelekile Umthandeni abe lapha athi uyesaba. Ngithi mina usabani ngoba wena uqashiwe yethu athi akusewu uyophethe lapha bafike no-DJ kaMthandeni. Ngagijima nalapha ingakho eqhubekile Umthandeni wazoqala enye ingoma ngoba stage ngagijima ngaze ngayongena bonke abantu abase-stage bebesongiza bayamsaba ngoba mase senze i-postmortem sekubuzakala ukwenzakaleni kuyakhomba ukuthi wonke umuntu obelapha bemsaba Umthandeni ukumisa ukuthi mfowethu akulona iqiniso ukuthi fanele ungene lapha phakathi kwe-competition because bekunamadoda lapha bekuneyinsizwa ngoba bonke abantu bayabuzana ukuthi i-stage siba nabantu abasinini njani, sino-MC, kunama-security, kwenzakaleni ukuthi Umthandeni adlule kubo bonke labo bantu. Ngenhlanhla sonke siyamazi Umthandeni, abantu bakaMaskandi bayamazi Umthandeni. Mawuthi siyamazi uchaza ukuthini sisu unjani? Sichaza ukuthi umthetho wakhe emcimbini uyakwazi ukwenza into efunwa uyena ngoba usuke efuna i-trend. Shuthi uyibhuli kahle kahle. Uyibhuli. Uyaplan mina ngihlazi ngikho emcimbini, ngakulinganisela ngomcimbi igcwalisa yokuqala. Wayengekho Umthandeni wayengaqashiwe. Engekho nje kodwa khona abantu ngokufisa ukubona lo mcimbi wawulapha khona abantu abamshushumbisa Umthandeni kwakuyimini u-MC ngambona ekade le stage ethathe mic kwamemeza mina ngoba ngiyazi mina ukuthi njengo-MC ngifanele ngenze umsebenzi wami ngifake umuntu okuyena yena okuthiwa ngimfake ngathi mangibona ukuthi Umthandeni ungena ngephutha la kusiye lo muntu okuthiwa akafake ngamemeza ama-security ngathi ngicela mkhiphe ngathi mbambeni ngisho ukuthi ngathi mbambeni ngaze ngatrend wathiwa ngiyamzonda Umthandeni mina yini ngithe akabanjwa. So wena umzonda Umthandeni? Anginalo nje mina Umthandeni ngifisa ukuthi enze umsebenzi wakhe ngesikhathi nalapha ngahamba ngafika lapha ngatshela u-DJ wakhe lo mfowethu ngicela ungicimela la ngoba Umthandeni akavumelekile ukuba se-stage la sekuyi-competition wanqaba ukucima lo wabhuti ngacima ngithanga ngicima waqhubeka Umthandeni wakhuluma ila ngisuke khona ngoba angiwazi ama-sounds ila ngisuke khona ngoba bengingakwazi ukuyicimela imic ila ngisuke khona ngayothatha imic yami ngase ngithi go away. Manje bathi umthukelani Umthandeni ngoba phela bungayithathi mic mhlawumbe i-approach yakho yona eyenza abantu ukuthi babone ngazo ukube wrong. Umthandeni bengingamthuki lo wago away angalumvumeleki kushiwo nje hayi ngawushe lo wago away muwazi ukuthi lela gama lithi go away yitemo likaMthandeni olithando yena okay manje mashiwo uyena uyinsizwa manje mashiwo wena seku-wrong kunanengoma ethi go away ngempela manje wonke umuntu uyayigidela kodwa makusho Zimdollar okunye okungixakayo ukuthi ngoba nini thina sichashaza njengabantu besifazane kufanele sithathe inqumo la kufanele siyithathe khona ngoba lo womcimbi bekumcimbi obuhlelekile wenziwe ngendlela bekungafanele yini sithathe isinqumo okuyisona uma umuntu ezosonela umcimbi thina amakhasi yakholela ukuthenini kini njengoba bengingxenye yabahleli balo womcimbi bekukwethu lapha uma kufika umfana hayi nendoda umfana nje wakomunye umuzi efike echitha amabhodo kini uhlabile fanele wena ngoba uyintombazana uthi noma bethu abafana bakini bonke bayamsaba ngoba ucacile ukuthi wonke umuntu obesonga izandla lapha ebukela into enziwa Umthandeni bemsaba Umthandeni mina ke ngedwa ngiyavuma namanje angimsaba Umthandeni angisaba umuntu emsebenzini ngoba ngiyakholela ukuthenini ngisho iboss yakhe emsebenzini akufanele uyisabe kufanele uyihloniphe so mina ngedwa ngiyavuma namanje lokho engikwenze lapha ingoba bonke abantu bebesaba ukwenza mina zimiphi angisabi nanokuthi ngiyazi ukuthi Umthandeni ujwayele ukwenza ngihlezi ngikhona emcimbini ekwenza engalunga manje enze ngathi khona wrong kwenzekile besukelwa enziwani
mina lapha bengizama ukumela iqiniso nokumela isithunzi salowo mcimbi ukuthi sifuna ukuthi uhambe ngendlela esihlele ngayo thina hayi ethandwa umthandeni Umthandeni ukhokhelwe yithi uqashwe yithina kumele alalele thina hayi ukuthi enze into ethandwa uyena. Ngiyakuzwa. So kukhona nenye ivideo la esisabalele ku social media ekhuluma umthandeni ngifuna uyiphendule ngifuna kusekune video ke la esabalele ku social media bengifisa nje ukuthi uyichazele nawe ukuthi mawuyizwa ithini and mhlawumbe incazelo yakho ithini asizwe. Alright, angazi noma uyayizwa yini. Uthi nje uyasazi umuntu owazi isinqa sakhe mina ebusuku into enjalo nje. So he's implying ukuthi wena naye mhlawumbe kukhona ongaphezulu enikwenzayo nobabili so into enibangayo ayigcini la stage nibanga izinto zeni nobabili mhlawumbe zasekamereni. Hayi mfethu impisi bese idefender nje ngoba uma usuwonile uyazama indlela zophinda trend futhi ngalokho uyabona mina ngezwe ngoani into kaMthandeni incane ingane enhlambi yemimithi angazi ngezwe ngoani wathi incane angiyazi nawe uyazi futhi ukuthi angiyazi ngifisa ngazi ngabe ukhona angifuni ube ngazi sisiya yabo ngiyakuzwa ukuthi kwaMaskandi uyakwazi lokho ukuthi intani ali ukuthi kwakhala intombi zami azesho kwakhala mina angiyazi aze ngiyibone so lokho bekhuluma ngicabanga ukuthi ebeyidefendela nje ngoba phela uma usuwonile vele uyawuzame indlela yokuthi kube khona itrend ukuhlekisa abantu ngoba umuntu onjalo vele kakade ngizwe sethu sekhetha inkosi ukhetha inkosi yena abantu besifazane banjani iqiniso ukuthi Umthandeni ngiyatshela nokuthi ungalela njengamanje manje ukuthi iningizimu Afrika yonke yakusaba uzimipho kabiyela akusaba nama kuthiwa kunjani ngoba kuthiwa waze emnyameni wazini iqiniso laziwa yimi nawe ukuthi lo mnyama angiwazi kodwa uAli owazi kahle ukuthi ingakanani into yakho mhlawumbe kumele simthole naye uAli ezosho ngoba asimthole uAli naye ezosho ngoba millimeter because mina inhlamvu yakhe impela kwathi ingako angazi ukuthi shothi mengaze emnyameni leyo nhlamvu Nkosi yami mayincane kangako bengingaba yini Jesu bengingaba yini Nkosi ukudla ngikuthanda kangaka hawu moya ngicela ukhokhe itshalo ngibuye nozimiphi sithile and sike sezwa ke ekhuluma ngoAli so sesizoyivala nje ngoba ngifuna ungiphendulele lo mbuzo ukuthi ngempela igcoka mani yalicwasa yini in terms of ukudlala umculo layo nokumqasha kuma events and so forth so kodwa manje ngimtholile uAli yo Ali wabona phisa njani ngiyaphila Ali njani mfowethu hayi ngiyaphila kakhulu hey kukhulunywa ngawe la igama lakho liyandiza left right and center uthi uzimiphi la wena unodaba olushisayo la 9mm olaziyo likhona lento ayishoyo noma yikho kukhubeleni nangu la uzimiphi uthi uyaphila emfaka mgobo uzimiphi lo uthi uzimdolo indaba ebichazwa lana ukuthi insizwa le yakaManqele ngathi ithi iyasazi isinqe sami emnyameni sengithi mina ke isini uthi kushuthi bazana bona ekamereni unevideo nje etrendayo njengamanje esho ukuthi wazi isinqe sami ekamereni so ngase ngiyachaza ke mina ukuthi angiyazi le ndaba nokuncane kwasekamereni engiwaziyo ngeze uAli ethi uzwe kuthiwa kuncane kungaka 9mm so mina angaze mina impela ngisondele angaze ngibone lokungagcina lapho inkulu Ali manje sifisa wena uthi uyicacise la le ndaba hayi kakhulu ukuthi iyakesimba le ndaba ngokukhuluma njengamanje ngoba macho sana bosu uyazi mangabe singcwala thina sizobona khani uyabo sisebenzisa noma yini esiyihambo kwethu ngalokho sikhathi yabo ngoba isikho kwethu ukuthi senza lo mdlalo wethu ukuthi kube mnandi and then kube khona izinto ezilandelelayo yabo noma ke ezinye zikulandela nangesikhathi mhlambe nawo ungalindele ngakho njengamanje nawo bengingalindeleli ukuthi mhlambe kungaze kufike ekuthenini kufanele ngihaze ngodaba le-9mm hayi kazwakala so uthi ke wena Ali akuyona nawe into yazi into nje senidonsana ngayo mhlawumbe mase nidlala kulezi zamaskandi akuyona into ongayifakazela akuyona ngempela into engingayifakaza ngoba mina yinto engangisho nje le yenzela abangabe niyiyenseza mhlambe nifika ndawonye bekangifikilele nalobani isikhathi esiningi yabo ndawonye yabo so mhlambe uthola ukuthi ezinye izinto mhlambe ngiyafana nje mhlambe ngezinto mhlambe empilo zenu mhlambe kuzofika mhlambe ekupheleni mhlambe ngifuna sengizele nasegameni eyishokujula yabo kodwa mhlambe futhi enye lona iqiniso ngoba angithi kuyenzeka mhlambe ukuthi sithathe ukuthola ukuthi othandweni makhandwane yabo ukuba kumnandi akekho kuzokuthi ukuthi kodwa mhlambe kuhambe ukuthi mhlambe ekupheleni uthando luyanqamuka mhlambe ngezathi
I think sesinenkinga ye-network lapha no-Ali but siyamuzwa uyayichaza kahle ukuthi hayi kusuke sekuwumdlalo wey'nsizwa nje and njengoba nawe uchaza ukuthi ayikho lento kusho ukuthi nayo usaqhuba wona umdlalo wey'nsizwa Umthandeni akukona ukuthi lokho esekamereni kuyiqiniso so sizoyishiya lapho kuba ukuthi abantu ningayithathi serious yani ningayithathi serious lento eyenzeka ku-social media. Oh usuvalekile okay alright so anyways asivale ngalo mbuzo lo wokugcina ukuthi ngampela Umthandeni niyamcwasa yini ngoba phela naye ukuthi khona la kusuka khona eze efile kanjalo akwazi ukuthi kuvele kube into yena nama fans akhe athi ayibona kanjalo. Into engayisho oqala ukuthi yabo njengoba uAle baleka nje nalenkulumo ubaleka ngoba vele Umthandeni uyasatshwa nje wonke umuntu usaba amazondo azomlandela emva kwalokho uyazi ukuthi wayengancweki ingoba bona besebene group ngoba besho ezinye izinto neyikhuluma manisazwana mase ningasazwana khona igroup ebebe dawo nomjijelo nomthandeni lapha ezavela khona inkinga ze9mm bayibona ngoba manje izinsizwa anifihlelani noma niye ema-bathroom iyabonakala 9mm ukuthi naye ngenxa ukuthi uyamsaba Umthandeni namazondo abalandeli bamthandeni ngeke akubeke kucace njengamanje ukubeka njengokuthi becwaswa ngibuyele embuzweni wakho-ke dadewethu uyabona abantu abamazi Umthandeni nabasebenza naye bayamazi Umthandeni Umthandeni nje uyaziwa ukuthi uyingoma uyayona konke lapha afika khona okwasemsazeni ke angikwazi ngeke ngikhulume ngakho ngoba mangakhuluma la ngisebenza khona kunepolicy yomculo uyokuthi kuba khona abawufakayo umculo kuDalet bese ke niyawudlala so ngeke ngibakhulumele ngoba futhi angisekho kumaskandi angazi ukuthi indaba isuke kuphi kodwa la emcimbini la ngihlezi ngikhona nami ngiyazi ukuthi Umthandeni it's either uzofika dlobongele angene ngesikhathi sakhe ngesikhathi ongesisona sakhe uma efika emcimbini ufuna ukuthi kwenziwe intando yakhe uma sekuvelile la ukuthi kwenzakaleni khona umcimbi kade ekuwo eNyukasela ama video ya trend ebethuka uDJ obekhona lapho wazolahla phansi naye waduba waphuma uyaziwa bayamazi ngaphandle kokudlala nokuthi kwenzakaleni manje nokudefend kodwa wonke umuntu uyamazi Umthandeni ukuthi umuntu onjani enye into engiyicelayo ukuthi angifuni ukukhuluma ngomthandeni ngqo ngabaculi awuqale etshwaleni mawuze emcimbini because uma uze emcimbini uze emsebenzini noma imuphi umculo awuqa ngenhlanhla yethu thina abaculi siyabemukela sibahage sibenzeni ngoba Umthandeni bengimphutha mic nje lapha benuka phu utshwala engabazi nokuthi yini igama lapha enuka phu utshwala ngayibuza nalokho ukuthi lo muntu ngoba kuthiwa bezosebenza kanjani utshwala busezingene elingaka egazini noma ungasazi isibalo kodwa iphunga belisho ukuthi ngathi lo muntu akaza ukuthi iqhuthu kuthongwa ngoba izolo ngenxa yephunga utshwala budala kunomfana utshwala kudinga sesishaya isikhathi ke ngifuna ungiphendulele le yokuthi uyacwaswa yini Umthandeni. Hayi mina ngikwazi ukucwasa ukuthi into engiyaziyo ukuthi noma imuphi umhleli womcimbi usuke nendlela awuhlele ngayo umcimbi wakho ukuthi ufuna ahambe ngayo so Umthandeni uma ezofuna kwenzeka intando yakhe emcimbini womunye umuntu bahlezi bekuvuma ngihlale ngibabona bahleli bomcimbi nabo bayamsaba Umthandeni bonke nabo bayamsaba Umthandeni ngihlezi ngikubona bekwenza edlobolongela engena ngenkani so okucwaswa angikwazi kodwa ngithi la ekhaya kuvuma angivumelekile ukufike ngenze okuthandwa yimi la ekhaya fanele ngenze okuthandwa abantu abangibizile ukuthi ngizokwenza lokho mabe ngayilungisa lapho nje ngicabanga ukuthi ingalunga kahle ukuthi umuntu ahloniphe umsebenzi ebese engadaka utshala ngaphambi kokuthi emsebenzini afike alalele umuntu amqashile enze aqashelwe asuke lapho abuyele kubo lokho kuhlonipha umsebenzi jikelele singajabula futhi nangonyaka ozayo uma nje elungise etshwaleni sizosebenzisana naye ukuthi ehlise kancane nje isikali makukuthi usazo